Okay, so since ubay-ubay na ako nabasa yung ani nga comments, like, where is Cheene na, kumusta na siya? Kay 5 years ago, permi pa siya present sa akong mga vlog-vlog ato. So mga megs, off-cam star na siya karon, pang limited edition, or naka-leave ang superstar behind the camera. Wow. As in, Cheene is offline, try again later. Serious, bitaw uy. Honestly, ibang-iba na gina si Cheene karon. Naa na siya own world. Dili na siya musabay na mo or mas dali na siya mag-tantrums and everything. As in, alingog-ngog gid ang panimalay kung amua siyang pugson ba. So, sa mga wala nakaila sa kong little sister nga si Cheene, she's a neurodivergent kid or a child with special need. Actually, kapila na ko naka-share or naka-vlog about ani. But update lang siyang life now, she's still good. Nag-school gyapon sa SPED class for just 2 times a week since that's her schedule. And yeah, Blackpink lover gyapon. Sige ra gyapon og BOOMBAYAH. So for today's video, let's try if ma-convince ba nato siya pa-join sa akong vlog. So let's see. Hey, what's up, Mac? Ikaw. Hey, what's up, Mama? Hey, what's up, Mac? Happy birthday to you! BOOMBAYAH! No.